Ka St. Edmund's School Shillong kala Pynlong ya ka school sports kaba Shispah Shiphew bat ka drill display hamadan ni laka jong ka school. Ha kaba bontli ki pat ki school kilawan bani shimata ha kini ka jeng kop kaba shisen shisnam. Ka St. Edmund's School Shillong kala Pynlong da kaba job ka school sports kaba Shispah Shiphew bat ka drill display ha kamadan ni laka jong ka school. Da ka jeng shirham ba ka jeng shimbenta na ki babon ki school. Hagani ke program ikongsan ilalong ikong Isa Wanda lalu Director Ketenat Sports and Youth Affairs. Ibala pensulur ki kena pulih bani shimben tajid raham hagi kami lakai bat ban penai ak jenglong renti bat ke jingnya trilang. Hagani ke lumpung ya lakai lasaki ke match pass bat ke drill display ke bala penni di kena school ke badai ni ke South Lake House jong ke school. Hadin ke jingnya kop ke babon ke makan house ke lalong kala ado. Kato kani ki waipat ki school ke bale shimbenta hagani ke sni ki kentup ya ka Loreto Convent ke Pynlong ke Seven Set ke Carmel Secondary School Sado ke St. Mary's Higher Secondary School ke Kiddies Corner ke Ladykin Girls Higher Secondary School ke Hubert Memorial Higher Secondary School ke BDW International School ke Divine Saviour Higher Secondary School Markasha Foundation Academy. Kidkot jang St. Edmund's Past Pupils Association Ru ke shimbenta. Ladon gijing ako beper kum gajeng mare thong Shispah meter leg benta ki kena shenrang bekentai gajing mare sauspa meter relay ngot ki baipat. Ladon ru gajeng roi bekerpang ke bela penbernya yakinong petkan. The victory